Sembut Menteri Rangba ke Jelau berkemiru ia ketenat korbari ke Jelau ba Preston Tunsong. Haka kendai terik urisau arajar pesan ulong bagi pulit kelaya cekmat ban penelong ya gejing toket halo gejing syap peniap ukena obrang nyos nam kerta ban kanom slam syo igi pulit bagi nyokem igi badan keti hakne kamrunar. Ubah Preston Tunsong ulong bagi sarkar bagi pulit kelap persyang la kebut berkebor banong giba pikir bila penkreak bani koni gini gejing tenjo andre hap deng jeng jeng trishtom ya ni gini gejing jakam sniau kamtam ya hak snong nongra hak beladon syo ka gejing jak we ka hybrid ban mental lawan jas we pat u hybrid na kani ke jo hi ke snong ka ba kidak kishin gi pawu na sya peniap Ubah Preston Tunsong ulong bunget scam bagi pulit kelap nong ya gejing toket kebeti kena pasatang kato kene por unyolo di gejing shisha baro hado benda shem gejing em jong do kena ubului. Ula airu e gejing penti kena bagi pulit ngetsi okya mikirunar kiberan keti ya kene ka kam sneo padul kerpa di kinong shong snong bad gi kime kipa bagian pikir bahaya lagi kuan bad bantep shano kilet shano kiwan kenang ban khanglat akum kini gejing ja. Halo gejing keno gi bobon balang ba gejing sya penyap unu kena kadai ke blale lagi men syo ono ubah Preston Tunsong ulong baya mentahi ompat laban ong ye kene kamar gi pulit metaken trish tom mentwet igi breu ke badan keti hagaban penyap yu kena ubului ya kaba ompat la ban pediang setia. Pi akabe dei jipat kan ke jingjia ka pasngosi ngathai paslem ka jia swaya itu ikna kan thei ikhluk te menta ka jia sakane ka wei te nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka police department ni parok koi ngila persang puj pat bor ba ngilong ki brio ki ba pikir bagin long ki brio ki ba ready ya kaban meet ye kini ki challenges parok koi ten rei wat la kataru aga jing persang menteri sitom na kaliang ni polis dang mi ihi kini ki jaj criminal ki cases ki ba teng gaji ada kadiang teng gaji ada kamon bat kam tam ke jing jia ka bom paslem na ka ju wisnong na po nong ra te akabai dei bat kani na du ka tukas ngi hadin bala ki ai te ke fayar ya ke jing jao tu ba peli kulung te ki pulit kila on the job kila ya chikaman te komolong mentah na kaliang apulus gan 4 ong kumno na marka investigation kolong in full swing but ngangit skep satang kandiat por ngin yo lut yiki ji shabro kabajia hadu ba uneu khulung bapli u innocent soul u bom tip ya kabna keno bale ki penyap namar ban meneng ila de pa sap la na bta pos mantep nyimpat yo ke report ten rei na kaliang jong ki police jong iru ki ong karu komyap ka balong suspicious bale se kadei ka kenja murder case ka ba jia ten rai kata ngimla ban ai ka conclusion kumta ten akaliang jagi police ko mapi menta kim thia kim dep menta kamit man lasai kamot hadu ban yo ya ka jing sisa nga kermen scam no ba muslim shu bakin yo ya kaneka jing sisa boro ka bajia ka jing klat no jong uniu khulum babli Tak ada pun si siapa kata